ka jingbom sha kan thop ka snong mau pai trong pleng haki hinru tili ki snong ki bla sha pan karya na ka maus ram constituency sha ka langren constituency kumbala terwa da ki nong ilam snong bat ka bala manjur da ka delimitation committee jong ka khasil saturmas district council ki HDC na ka banta ka election MDC kala penlong ye ki nong snong ka ni ka snong bansa ha ka jinglengo halor ka ni ka banta haka Southrik Risau arajar pusau ki nong ilam snong haka jelam uba Marius nong si secretary ka snong mau pai trongpleng kilalay ni kendu yu chief executive member CEM ka khasil autonomous district council ki HDC uba penya sing CM ban kerpa na uban pen kenria biang ya kani ka snong syaka langrin constituency haba keren sigilat thai kubor ong baka komiti kaladap ban menjur ya ka jingterwa kini kisnong ban weng no na maus ram constituency bat ban kentup no syaka langrin constituency henrei ka balengo pat ka long ba ya ka mau pai trong peleng ka klempen kerja satya henrei la pensa ka maus ram constituency nolor ka tahu lo ong baka dei ka jingle dan boru deputy CEM ka KHDC ba pensingan NCM ubalakli ya kani komiti da ka ong baka dei ka jingle ban yo nong sanhima ka jingwan ye keduk jongi mentaga CEO CM yang po di sponsor nak benta hikam terbot MDC dan nagaliang inyo tulig sinong agini por intolalek milawan ban apil ba nagaliang jungingin so kwa syu banginang sa po mau nam konstitusi nama nadu Muslim arajar kapsau hadu menta nagaliang jungi kum kador basino mo pa jopleng isno bakam dan jumut e kena kata kadau nda ko wi kesur baro andrew telig sino ngila ya pojing mo bangin lek ban pandiang sisen bangin wano hakaran ko konstitusi langrin konstitusi ni sutunak si bone baga komiti nang ne napo di konsel kawan nanti ko mau keluar ka la menjur dan ai no ha rani konstitusi kabang isu lo ngi kum kinong ilam sinong jong ka mau patro plan bahadin kato kandengi ikot patay kubor ba ya ka trompleng ber mau pai trompleng la pensa no hak mau ram konstitusi tera kali yang jungi kum kinong yalam sinong juga sinong mau pai trompleng iwan bani tunduk mata kasi yo CM lo kata kenorin ba mangiru ngilakwa bangi legno biang haga rani konstitusi tingi soto nachi kadaye abang yo bandro batu CM lo penpau nda besur ke basur kumen ya kata kaliwan itu duduk jemi nda ke bau wong mangan wat ya kilat kilimpi bakin no ba ye kiru en penhap syar karan konstitusi tina kalian ke dor warsinong mo patrong pleng ngidap de gini snolong no mabalay ba ugi puti CM ubat ini kesu mau pakai imat ba kami kalau desa politik nak kementar kami di masna ya keding sisya kam election kam day manpendong si politik dong sa masna ngangai skam ba ka komiti jong ka district council nang lesikmat karena penjanai karena penbahai ini kita kuat bangiru nilai nak biang sekarang konstitusi kena kalian guna nabentang kumta banengkong dari kemo pai plan kabar karaiba kabalai dari kanong thmai kabasau melongro kabasan ka domsken room kabasan ka agaman riu ka domsken kaya daw ba nakaliang jukini ki nyo snong nen ro snong piang babi kwa pat ban penhap na sekarang ni por om so ha mo sanam kaya gat di wis ki lat hingera ko sensau ni na ba kanan por blog terus kita bisa kwa ban le jam itu marga EPC ni hawa suram KMLA ni hawa itu ki matrikan development yang basnang ko iyo da ko west boring ko jadi
komiti na mau keluar kalau paang nepo district council penerima repo yang nepo district council o deputy CEM tang namar hikam 5 ulabat no ia kesno mo plan lembat plan tena kalian juni ni snow sanut namal bangi lakwa bandai no asya rani constituency Nai hadin bangi lawan ya tentu UCM mentagsi idan kejingkemen ba UCM kumala ong nadu mene bau ong ba min saposyang banwat ki lat kilenti lat no bang penhap ni piru sya rani ko ini yang ka terpaslau kejing menjurlang baro ndre tradisional inilah kod yang iban net public hearing semukruan di utahi kod semukruan baru nilai dekat nilai setengah tahun berkebalango pada kembang di ruang kami bahkan yang ini kemudian plan penet yang dikiram bagi kini gue lah hai tidak tak lembak dengan seperti syar langren konsi kumbang tip yang tai kumbang ibu ruang kami mar ini yang tai lah cak lek politik lah cak lek konsuat tentang jaka jengkuat di pajak nomor kejeng sisa ka fis yang tai hot di sekadon kam himasima by yang persya kalong dispute area boy tambah kejeng tebut kejeng sya kemudian banyak kata lani langsung lang mar sekadon ka jentut lani kejeng nong buat kejeng nong jongi ki nong tai Hindi bremeteng somayo chugumak noksakon iboda last F Salanti sa anyo ansung bangan ang kapa nutrients ko kumata unigaman ata mirong kari tuo aro dut ko bremeteng somayo peketo plus F ni logo ko namin ibo yarango vitamin aro iron nakapa nutrients ko nangagata aro titisan brenaya unigaman nina badang tangza sungani niyamo aro sa ato anyo ba Minus sa brijok. Wano mengsaon ang mendeng tanga Beeno Nambata nutrition, nambata zangi. The Alien Plus F logo dong pa bostu ko zakarbo. Yako uwiating pa Commissionerate of Food Safety Meghalaya.